Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphumi ungicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe. U-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezinje ezilokhu ngiza nazo, ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Kuze ngakuphuthela ezindaweni ezinjengamanje ukuthi ngabuqindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngivele-ke okushaqisayo-ke laphana-ke ngosisi-ke otrende ngevidiyo-ke lapha usisi nobhuti otrende ngevidiyo-ke benza ucansi bezitiya ngenkonzo yasekamereni-ke befake izingubo zesonto-ke laphana kubonakala ngathi-ke bebesesontweni. Ey'ngenayo-ke zithi-ke kunxuswa umphakathi ukuba uyeke ukushera leya vidiyo nezithombe zikasisi wesonto ethola into ecijile kwinceku. Usisi wakhe omncane kanye nomndeni uthi akasiye umuntu ongenasimilo, konke lokhu akwenzile kube yiphutha. Leya nceku kusho ukuthi imfice ebuthaka yase ithatha i-advantage. Kuthiwa usisi ushadile kanti lento ingabhidliza umshado wakhe. Kuthiwa kungasenani, cabangelani umndeni wakhe nezingane esezithola zisehlazweni elingaka ngenxa yayo leya vidiyo-ke enilokhu niyithrendisa-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Kuthiwa usisi ushadile, so abantu-ke bayanxuswa ukube bayeke ukulokhe beyishera leya vidiyo-ke laphana-ke. Usisi wakhe ubhale lokhu-ke laphana kuveza-ke kube sobala. Mina ngicela phansi ungene ama-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba-ke lolu bese wenze kulungile nje ungixhase, ungaphumi ungicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezinje engizoloku ngiza nazo ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.